Kanyang laki din! Ay, umadanin di graduation na giti ubing manang. Ay, wan gayam. Agraduar mo ti anak mo anya. Aywan. Kasi namot agradwar mo tan iti grade 6 di anak ko. Nasaya at ano kas na? Di anak ngay ni Simang. Agraduar mo tlaang. Aywan classmate di anak ko di anak na. Kasta ya manang. Wan gayam. Into no Sabadaw, umayak tuman iji salon mo. Dalo samman da iti kuko. Ay, katuna manang. Umay kanto. Tanay, nakababain mo ti agmarcha iji stage asaan anak ka manicure. Ay, nakababain laki de. Anya laki din manang. Anya laki din manang. San abali Ta once in a blue moon mo it nagpadalus ka. No dala okasyon napapanam. Wan mo't kit di Ala, orahin kayo dun sa Sabado manang. Kabarbaro mo day takawos sa ginatang mo bakit? Ay, katun alakay. Daytoy akawas ti usarak no graduation ti anak ta. Ha? Apay siya, san ka agim matang ti para kanya? Saanan lakay? Anya lakit din. Ado mat kay pulong nga indulin ko di cabinet. Isulatan ti usaraman eh. Wah! Anya? Kit ti anak tangay. Ada ka di ginatang mo aparaking ko ana. Ha? Ay kwa? Awan pa'y lakay. Igatangak-latan into no Sabadaw. Nulunis pa'y lang mati graduation da. Ala, sigurado mamay gatangam ni Winnie Igatangam iti formal nga usarin na. Wan ka di lakay. Nalakit din. Nakasukat ka man ay, papanam. Ay, ada na patag-apagnak. Ado ti marami dito balay bakay. Ti laki din papanam. Anya ati lang nga ibagbagam mod. Napatagday ko nakmod. Papanam ngamin ay Ay, basta. Napatag. Naimbagak ang napatag. Anya? Mala, makaamukan tong nagluto iti pangaldawan nyo iti anak ta. Ang mga numamalamanak iti papanak. Ay, nagbarang ang pumanag na kasimang. Papanamay Mapanak man iti salon ni Mari ising tata. Ha? Mapanak agpariband. Ha? Agpariban ka kunam. Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Aywan umadanin ti graduation ti anak ko. Iso anas kan presentable ka umuli iti stage mo't anya lakit din wah. Aya, ay, kadwan aday. Ay, iwan kayam. Apay nga iyayan ni ising di papanam. San nga iyayan ni Rose? Jacket ijay tata. Nakangin-ngin na ti bayad ti panagreban na. Ngam saan mo't pintas. Anya? One month. Naimbag pa dyan ni Rose at nalaklaka. Malain na kong tata. Ada mo, tinatgada ba kay? Apay, saan ka mapan gumatang iti kawus mo nga o saramin tong graduation ti anak ta? Ha? Nahala mo, ti sweldo iti 15 days kahit. Mabali mo pa mo, ti mapan agpariban no kaya amaw. Ay na, saanan lakay. Inaktulangan agpadalos iti kukuk kini Rose into no Sabadaw. Ay, wala nga rin no isuti ko ng bakay. Gumatang aktulangan iti formal nga usaran ti anak ta. Siyak, oray saanan lakay. Adamot ti blouse ko nga inusar ko iti kasar ni Dayan. Dahil latan ti usarak. Mabali mo ti gumatang iti baro bakay. Ay saanan. Ayos lang dayjay, tamaminsan ko lang mo't nga inusar. Tinapatag, kat ti formal nga usaran ti anak ta. Kanti sandal na. Ay, wala. Maipadalos ko lang ti kukok, ay ayusan lakay, anya laki din. Nay, nakapariban ka, Simang? Ay katuan alakay. Saan lang ariband? No di kat naka-highlights pa ako naman. Katibalo ti anak tangay, nakagatang ka kaday. Ha? Ay, wan gaya man niya. Sana bali, gumatang akto intun bigat lakay, mapanak iya ile. Anya? Ay, unay kamot Imbis nga iso kumati unang.
Ngam saan mo, taday ta pa nagpariban mo matinin unam. Anya? Ang mga nusan ka pa nakagatang iti sandal nga usar na. Kasla sandal mo lang mo, jay ginatang mo, nakita ka jay kusina. Anya lakit din ay lakay. Gumatangak ton inton bigat wa. Siguradong lang ha. Wa! Ay wow! Nagpintas mo tanday ta buhok mo si Mang? Dandan hindi ka pa'y nailasin ka po iti buhok mo. Ha? Ay, sikabot gaya minda. Relax, ako lang to. Anya laki din. Ha? Nagpintas ni buhok ko anya. Nareban ka nak-highlights pa ko naman. Un nga raw. Apay si Kangay, saan ka ama pa nagpareban? Ay saanan. Inaklag pa dalos iti kukuk ijayan ni Rose. Anya? Kahit mo asawan, kastanan na itabok mo agmarchay di stage. Katuan ti importante adi kat agdigusak. Ag shampoo kan ag-cream silkak. Anya, ay na yan minda. Di ka lang mabain nga umuli di stage akas ta tilangam. Ay, nakababain mo't Ibain na kalaki di anak mo nukwa. Anya, ay saan mo't? Proud lat ti anak ko kanyak. Uray saan abaro ti kawas ko amang imartsakan ko ana. Abay, saan adito tinapan nagparibandan ni si Mang itibuok na? Ha? Saan mo manang? Apay nakapariban ayan. Katuwag, nasabat ko nga ron itay pa umayak ditoy. Nakariban ka naka-highlights pa itibuok na. Dandan ni Jack nga ron na ilasin. Ni, saan mo dito iti imayan na? Siguro, napanidyayan ti salon ni Ising, manang. Aywan, bisprin na dayjay kat. Di na kayat dito'y takas ak ngagsingir. Ijay nga ayan ni Ising, mabalin ng utangan, di pa nagpariban na itibuk na. Kastaya? Un manang. Mala, rugya mo na dalusan na iti kukuk tap numalpasan. Ay katun Ay un gayam, ang mga nukayat mo mangiriban ko tibuk mo, manang. Ay na, saanan? Isunto pa'y abay bayadak. Umdasan adalusam lang ti kukuk. Kulayam iti red o stone. Tinapatag, formal ti bado na day di anak ko. Kung nakasandal iti baro mayatan. Sa bagay mo't kidi amanang. Ay bay amon day tariband-riband. Adamot kiti pagbayad ko ano bilang lang. Saan pa'y mo't nga iso ti priority. Aday ta, nalpasin na nadalus ko ti kukumanang. Nakulayak pa yun iti red ako na. Ay agyaman unay Manungay ti bayadakken ka. Ay naman na, nga laki din. Bay amon, regalo kong day taking ka ita graduation ti anak mo. Ay hinda, agyaman nga ron thank you talaga. Di pagbayad mo kanyak manang, inayan mo lot na paggatang iti kasapulan di anak mo, inton Monday. Ay na, agyaman talaga kan ka. Nagasatak taada anak iti gaya makaskan ka. Anya laki din na ay manang. Basit aba nagdayta. Ala, panawan ka pa'y nga ron Tainak man iti paggatangan iti formal dress. Igatangak ti anak ko. Kastamo ti sandal nga usarin na. Ay, una manang. Napatpatang agpaiso ti anak apagformalan. Nagala sa kitaan, no nakariban ti nanang, kanbaro amin nakawis na, ngam saan mo ti anak na, anya laki din. Hey, unmot Ay, umayak to man manang. Umay kay tubuyaan. Kan siya kung timang picture to kada kayo. Oh my gosh! Nagmayat mo tinday takawis mo, si Mang. Wow! Nakapariban ka pa eh. Naka-highlights ka pa eh. Ay, wala. Apay, just, Ha? Tapno, presentable mo't Anya? May presentable kapag nalalaman, ha? Ha? Kita man day talangam, kundi social ka man, ngam di anak mo, daan tibado na piman, daan pa iti sandal na, kapunggos ka lang, itibok na. Anya? Ay na, saan mo't anakis ti agpapintas, tapno presentable ako na. Ngam no kwa, iraman mo kumamot adya, anak mo, nakapariban ka.
Ngam di dress na, di anak mo. Makikita pa yung adabot tao, ilikodan na. Nyalaki din. Aniya? Presentable ka nga ina, ngam di anak mo, mababaing ka po iti suot na. Kita man, amin nakakadwa na nga graduar. Kit nagmamayat, ti kawusda, nagpipintas. Isun sa lang, tinidumduma. Di ka lang naasyan, iti anak mo man. Sino dayjay a bakla? Ay, bakla ngawan itsura na. Anya, apay akas tamot yung tisasawang. Adaw tinakangag itimbaga na ita ijay kaadwan ti tao. Anya, Ammo, iso anak ko na dayjay, kapulang ititimangken nga apal na kanyak. bakit? Pakibiyangan na amin ang makita na. Manakibiyang ti awanan bain. Ay na, si Mang, no amirisam ang naimbag timbaga na king ka, pudno. Anya? Pudno mga ming. Di ka lagbay na kundi presentable ka nga umuli di stage. Agasam man, nakariban ka, kaskada naka-highlights ka, nakasandal ka pa itinapintas. Ngam di anak ta, daan, ti impausar mo king kuana. Anya? Nagalas nga ugali ti inaday ta bakit? Kita man, kit mababain ti anak ta, gaputa ison sa lang, tinaidumduma ti kawus na kadakwada ang naggraduar. Kwa? Kita ni Minda, saan ang nakariban, kan saan abaro ti kawus na. Ngam formal ti kawus ti anak na. Nagpintas akitain, bakit? Anya? Huwag nagpay saw. Apay da ya babae. Nakariban, kan baro amin nakawus na. Ngam di anak na. Kasla pimpiman. Botaw pa yeda nakawus na, di kalman. Wan nga rod tata. Ay, sapay binagaan ni Rose idikalman. Ay kat sigurado ang nasakit manan at tinakam na ka ni Raus. Ay, wan dayjay pa'y matikunayaw. Ngam podno mo timbaga ni Raus ka day. Di lang mabay na presentable ka no nga umuli jay stage. Ngam di anak na, mababain nga po iti kawus na. Wan nga rod tata. Ay, tabagbagak to, man no may ditaw. Ay, di yor aramidin day tatata. Sigurado agumura ka na kayaw. Ay, awan pa ikaw. Uray guraan na. Tinapatag ka mapagbagak. Sana nasayata kitaan ti kasjay. Kundi porma tinaganak. Ngam saan na mo takitaan ti kawus ti anak na. Ay, lalaki din ngay. Hay, nasaya ata nagranata si Kaminda. Nay, apay nga kasla makaung ungot kamot kanyak. Ay, sana kasla. Makitkitam lang arudan, kasla ko ng pailang. Aniya, pakibagamtuman kini Rose agayim mo. Nagsakit tinakam ko kunkwana. Gapoy tinaramin na kanyak iti kaduan ti tattao. Ha? Kunamlan asino? Manakibiyang launay? Ay na, nung nga taamirisam kit di na imbag da nga imbaganakan ka. Saan akas tangag saksakit tinakam mo? Anya? Pudno mo ti imbaganakan ka saan aya? Ha? Nukas jay nga men, unaan ti anak, sakbay akong di papintas. Kasla si kamot ng tinaggraduar iti kasjay alangam. Agasam man, nakapariban ka, nakamanicure ka, baro ti kawus mo. Ngam di anak mo, ay pulos, daan amin nga impausar mo kan kuana. Anya? Saan apa nakibiyang dayjay si Mang? Ibagbaga na laang ti pudno. Isuna laang ata saan na anay lugar. Dayjay laang ti kamalina. Saan nga agsaksakit tinakam mo? Amirisam kit di anay imbag. Ay, agsaksakit tinakam na kini Rose. Idinto tapod no mo tinaibaga na kan kuana. Unay, hindi dyan babae. Di naka-amerisan na naimbang. Ada palaganas na agsakit tinakam na may. Isupay ah. San mo tadakas nagpapintas? Tamaminsan lang, iti makatawan na makuna. Ngamnukas jay. Ipada na kumama, ay anak na. Sana nakapimpintas, tananang saan dyan na. Ay unay ngay. Day tanga raw ti saan maawatan ni si Mang. Iso akas taunay ti sakit tinakam na kini Rose. Nakuna na, amalakibiyang kanuunay. Amo pa da dyan si Mang. Kasasangag pampanuno jo.
Ay katsakon ati imay dito balayaw si Mang. Ha? Nadamag ko ngamin, akas taunay ka no asakit tinakam mo kanya. Puno ka day. Anya? Nasakit ka no tinakam mo. Gapoy tinaibagaking kay di na minsan iji pagadalan. Ay katsuri adi, no napasakitan ka ijay. Ngam puno mo't sanaya. Anya? Apo, ta proud na proud ka nga imuli jay stage. Gapo ta presentable ka ako na. Ngam jay anak mo mo't kat saan. Amom si Mang, sana dakis nagpapintas. Nang runa kat graduation kat nga ti anak mo. Ngam tinakis na, inununam mo't ti bagim. Ngam di anak mo. Anya? Masyanak pa iti anak mo ako na. Gapo ta mababain, nga isulaang tinaidumdum at ikawis na. Ngam si ka, presentable akong kunam. Anya laki di. Imbis nga agsakit tinakam mo kanya, amirisam ki di na imbang. Itaman pa anak ulimag ka, bakit? Ha? Sapay lang ko ma. Yalaki nagulimag mo. Kit panagamiris mo patay. Imay ni ising itay. Awang ka. Agsingsingir. Agbayad ka kano iti utang mo kung na. Ti panang riban na iti buhok mo. Ada kano pa'y balansim kung na. Ha? Unay kit ayang aminin day tanga ugalim. Naimbag pa iti panagpariban mo. Tamayo tangam. Ngam ti usaran ti anak ta. Anusan na dagiti daan. Kit addamot ti gatang mo kuma. Ngam saan mo taday tabagim ti nununam. Ala, huston lakay. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nasayaat nga ron no kasta ba kay? Nasayaat, tagsimpamot tin, day tagkilaw, apanunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Pudno nga tati nadamag kumare. Ha? Anya day tamare. Nadamag ko kami, nga umada ni Gaya mo, di pa nagkalay sa ti anak ni Pasi nga inauna. Ha? Ni Gracia. Un mare, iso mga mintin ako na ni Tina kanyak idikalman. Kasta aya. Asino ka nung ay ti pakiasawaan na. Ay kat lalaki adi, alangan mo. Ti salsalud-sudak no asino. Nilito ti pakiasawaan na. Diyan nga'y puto ni Tata Borsyo ijadayang. Ah? Anya? Nilito ti pakiasawaan na. Ay salbag day tadamag. Ha? Apeng agkatawa ka nga, mare. Kit no nabayag Gaya mo nga gayan ayat da. Anya? Ay una yan. Kaslamot na ibusan ni Gracia iti lalaki. Di payla ng sapul mo't iti lalaki asaan akalugaran. Ha? Nilito pa'y mo't akaaruba da mo lang. Anya lakit din. Anya? Wan mare, pudno day ta. Nagsasaritaan min ti may papan iti panagkalaysada. Kasta ka di mare. Ay nasaya at ang arno kasta. Kit kaano nga ti exact date ti panagkalaysada. Into no June pa'y mutkit di amare. June 8 ti nagsasaritaan mi. Nasurok pa'y adu abulan ti urayon tapno nawaya ti panagsagana da. Ayun, amare. Tapno saan da nga agap apura. Aywan mare. Ayun, gaya mare. At naman ti maritis cooking ka. Ha? Anya ray ta mare? Among ngay. Kit kwa. Kasaunay katawan ni Gloria idi na amuan na nga umadanin ti panagkalay sa ti anak mo. Kani Lito. Anya? Anya ngay kano ti nakakatkataway ti dayjay? Kasla ka nga awan sa bali alalakin. Tanilito pa'y lang tinapili na. Karuba ka no. Ay una yan. Uray pa'y karoba. Lakit di sana kasinsen. Anya lakit din aya. Nanang, awan matidakas na. Uray may sa barangay ti ayan tayo kadalito. Awan mo't ngamin anak ko.
Dayjay laang mat agurya tinagruget ti panunot na. Ibagbaga na kanaw akas laawan sa bali a lalaki. Anya? Day kumakanaw saan akalugaran. Unay dayjay nga antigurya aya. Manakibiyang mo't launay. Ala, baybay antayo latta ka di anak ko. Tinapatag kat mayat kayo latta kinilito. Aywan ananang, anya lakit din. Dayta ti kapatgan. Saan adagiti negative asaw-sao ti tattao. Nang rona dayjay agurya. Dayta ka man ako nakon. Kas kalaguuyong. Agkat katawa ka nga, wan makagapaw. Ay nalakay sa anak nga aguuyungan niya. Kasano mga min sa anak nga katawa. Kita man day ito nakitam. Picture mo, dagrasya, kinilitaw. Ti umadani, panagkalaysada. Oo na yun ni Pasing. Di naman labi nagbagaan mo't ti anak na. Ha, tapay ko ma. Kaslaawan sa bali alalaki dito'y lubong. Una yun aya, kaaruba na mutan, ti pakiasawaan na, ay makapaulok. Ha, kat tinapatag ade, kat saan na agkasinsain. Agkaruban lang mo. Muray pay, nagalas akitaan. Anya lakit din aya. Anya, iyam amumon kada kami, ti kaayan ayat mo, anak ka. Wan tatang, inton umay alawas, umay kami ditoy, apag isong agapo kami ijay syudan. Kasta ka day, anak ka. Ay, kat uwan naibagam ka din, kaninanang mau, ti may papaniti day ta. Saan pa'y nga rod tatang? Ibagak pa'y laang kumakan ko na. Kat uwan tapno amuna mo, itanak ko. Ay, wan gayam. Taga ano ngay mo, ti kaayan ayat mo. Ijay syudad tatang. Kasta ka day. Mala ipasyar mo dito'y balay, tapno mamam mo may anak ko. Ay na, magagaranak amang mo iti agbalin amanugang ko, anak ko. Saan abali nanang tadandanin? Aywan ay kanwan gayam. Taga-ano ngay mo, ti kaayan ayat mo, anak ko. Ijay syudad nanang. Ay, nasaya at nukas na. Jaklakit di kayat tikas lakadalito kan grasya. Agkaaruba da, ngam agasawa da ka no. Ha? Kud, awan matdakis na iti dayjay nanang saan aya? Anyang awan, kano nagala sa kitaan. Ha? Kasla na ibusan ni Gracia iti lalaki dito'y lubong. Tadayjay pa'y alito, ti pakikasaran na. Ay na, makapaulok mananak ko. Iso a husto day tangay naramid mo. Taga syudad ti kayan ayat mo. Saan at taga dito'y lugar tayo? Kaya't mo asawan, adamutin kaayan ayat ni Celia, nga anak mo, mare. Adamot ten amare, ngam saan at taga dito'y lugar tayuan niya. Ha? Amangan ngamin no panunutem akasla da grasya ken lito. Agkaaruba da, ngam agasawa danto ka no. Anya? Naimbaglaengan tasaan ataga dito iti kaayan ayat ti anak ko. Naimbaglaengan tataga syudad. Saan akaaruba? Ay, si kakit dimot, mare. Idi pa lang akat katawaam ida. Kasano mo ngamin kat agkaaruba da nga rod. Kituray man. Anya ngay nga rod no isudatin na ikari iti tunggal maysa. Oho, jaklaam mo mare. Anya lakit din aya. Ay namare, awan man ti bibiyang ko iti dayja agurya. Awan bibiyang ko nga uraan niya pa iti mapan nasasawon dito tersenam.
Ay, wen amare. Isoki din ti pagsaysayangam iti oras. Dilat ta ati anak na ti pakibyangan na. Apay-pay lang ang masapul na akat katawaan ti anak ko. Kanti agbalinto nga asawa na. Anya lakit din aya. Amumutin na di ang babae. Amin na makita na. Kun maamuan na. Kut katawaan. Kun uyawin na. Agyaman adi, no nasaya at ti ugali jay taga-syudad akaayan ayat ti anak na. Ay, wanan niya. At least di, dalito kin grasya. Taura ibagbaga na nga agkaruba da. Amamudan ti ugali ti tunggal maysa. Ta idi ubing na pa'y agam amudan. Kat isuman. No siyak, at least pa ti kalugaran taam-am mo. Ay, wan amare. Saan nga stranger? Anya nga iti makunayo iti imbaga ni Dino, tatang. Ha? Nakunanamot din anumayat kayo, agkalay sa kamin. Ay ket laki di desidido kayo ado ha. Apay kit dinasaan nga anak ko. Ha? Ay na, silya anak ko. No siyak amay sa, mayatak mo't iti dayta. Agkalay sa kayon. Saan abali, taadda kayo motin iti husto nga idan. Agyaman akno kasta, nanang. Ala, ibagam kin ni Dino, taplanuin nyo nga rodan ti may papan iti panagkalay sayo. Wala nang, pagsaritaan mi dayta. Mare, inton bigat gaya man ti aldaw ti kalay sa dagrasya kinilito. Wan mare, ay kat umay kay to ah. Una mare, mabalin ka limot asaan. Umayak at damit binalkot ko a regalo para kadakwada. Ay kasta aya mare, ay wan ah. Bareng ano umay lata ni Guria. Uray sana nasaya dagiti sa usawang na. Umay no umay mare. No umay kat thank you. Ngam no saan nga umay, thank you latta. Sa bagay magkid di ah. Ay, damag ko kit umadanimot lang hindi pa nagkalay sa ti anak na ka. Ha? Ni Celia ka di ti bagbaga mare. Wan, Kasta aya. Kat taga anungay mo ti mga sawakan ko na. saan ataga dito'y mari? Taga syudad. Ah, kasta aya. Husto ah, tapno aga po kung tumatan ni Marigoria. Apaw, nakapurma ka mat iti kasta unay mare. Kan kasla regalo day tawit mo. Ay, wan mo't amare. Ang mga nung nalipatan mga itangal daw ti kalay sa dagrasya kinlito. Intan ah. Ay na mare, siyak pa'y laeng matyawisam. Anya ko mati nakakatkatawa iti daytay. Nung amin mapanak, amangan no saan ko amalapdan ti agkataway jay. Nang runa no makitak da grasya kunlito. Saan amaikat iti panunot ko, anagasawa da nga agkaaruba. Anya lakit din aya. Ay, yak amukin ka mare. Basta siya mapanak. Nalaing kan mare. Ay, unggayam, umay kanto mata, no jay anak ko tagkalay sa. Itamon nga daw ti kalay sa dagrasya kinlito. Apay saan ka amapan Guria? Ay, nalakay. Amangan no jay agkat katawa laeng timapan ko aramiden ijay no bilang laeng. Anya? Talaga asaan amaikat iti panunot ko. Nga agkaarubad ngam nagasawa da. Ay, anya lakit din aya. Antay ta ka man ako nakon. Katwan mat, amangan numapanak ijay, kat day talagkat katawa timapan ko aramidan. Kita ka man langan. Ay, dalpas mo't laangan ti kalay sayo anak ko. Uwan nga rod nanang, sumarunumot tan di anak ni Guria. Ha?
Ni Celia, nanang? Wan, anak ko. Intun first week ka no ti July kat. Kastaya, nanang, kat ala Mapantay to, oray awan apulos ti nakitak arupa da, ideal daw ti kalay sami. Wan, anak ko. Nasaya at dayta, anapanunot mo. Nay, ape akas ta tilangan ba kay? Bigbigat anak kami suot ka. Ay, kasanumat nga min lakay. No kaano nga umadanin ti aldaw ti kalay sa ti anak na. Sakas jepay tinaibaga na kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawain, bakit? Nakuna na nga adda kano katsachat ni Jun asabali a babae. Anya, kasano nga rod itan ngay? Ay, jakam mo lakay. Nakunamot ni Celia, akasarita na anaimbag ni Jun. Ay, hanyamot na ita. Umadanin ti kalaysada ng kastaki din, tararamidin na. Ngarod Ay, anya lakit din ayat ni Kaston. Awanin anyat kayat mo asawan anak ko. Jakon makontak ti number ni Jun. Anya, jaka mo na niya teramida kita. Kasanon ti panagkalay sa amin. Una yun da dya lalaki. Awanan bain. Apay anaarabin na kan kati kastoy. Kasanon ngay ti panagkalay sayo. Nakababain ka dagiti tao nga inauawis ko. Nanang. Ay na, siya kung ti mababain ga po iti kastang aramid na. Numakontak mo, kasaritak man ti awanan bain alalaki, tapag sasawak man. Hay, di pa ikot nakababain ka dagiti tattao nga awis mo, no kas namot lagayam, mare. Ha? Ay, wen nga rod mare. Nakababain talaga. Dahita nga rod tirigan na, no saan nga maamuon na di tao. Ado ti limad, asan na nasayat nga ramid da. Saan mo't kiti nga amin, Ha? Naimbag pa'y ni Gracia kinlito. Akat katawa ama nagasawa da, nga ore agkaruba da. Kitaam kat aging ga ita. Mayat latta ti panagkadwa da, kasagasawa. Anya? Iso asaan na nakakatkatawa ti panagasawa iti agkaruba, mare. Laki di, sana kasinsin. Tadamot pagsayaatan na ako nak. Sana ya. Mare. Am muda ti ugali ti tunggal maysa, mare. Sana kasi iti kaayan ayat ti anak mo. Anam mo na lang yung syudad. Anya nga ita. Awan pa iti aldaw ti kalaysada. Nga maaddan babae na. Anya laki di. Ay, nagturod kamutan anang ibaga iti daytaken kuha na, mare. Anya kumaaga po ang mabuti nga ngay mare. Gusto mo dyan bagaking kuha na. Ay, oo na yan. Kaano ngay nga rod ti kalay sa day anak na? Saan na matuloy? Ay saanin Tadda nga rod manin sa bali a babae ni groom to be kuma. Aniya? Ay, piman mo't ni Celia. Ay saan lang ani Silya ti piman. No di kat nang runa ti manguyaw nga inana. Kat katawaan na iti da Gracia kinlito. Akas lakano naglipit ti lubo. Yalaki Kadagwada. Lumayangan ti Ay, saan nga binanasaya at yagsasao iti patapos ako na damare. Ay, win, amare. Datayo at tao, rumbang ko maapanunutan tayo nga umuna. Sakbay tayo nga isawang, tagsubli ka datayo. Anya laki, din na ya. Oh, si kamot kaya maray. Mare pasing. Nadamag ko nga itagayam a first week ti July ti kalay sa ti anak mo. Ay, wen kumare. Ngam saanin ang matuloy. Ha? Wen mare, nagbabae mo't ngamin jay kaayan ayat ti anak ko. Aniya? Iso nga rod ang mababae nak unay itaken ka. Gapo iti panangkat katawak idi iti anak mo. Nagaduan na isaw-sawang ko asaan ko maarumbang nga isawang. Ngam anya ngay nga rod kat nalpas meten.
Ala, bayamon day jay kumare. Nasaya at latagayam ti kaaruba no maminsan. Taam-am mo ti ugali da. Aywan kita ti anak ko, kanilitaw. Nasaya at latamot ti panagkadwada. Awan ti isyo at cheating wanuan niya dita. Gaputa manipod ubing da, ammodan ti ugali ti tunggal maysa. Ha? Isu amare, saan ang nakakatkatawa no ada agasawa nga agkalugaran o no agkaruba? Saan adakis dayta? Lakit ti saan nga agkasinsin ako nak, maawatam. Uwan, mare. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hay, parikot ko at talaga jay loan talakay. Bakit? Kasubli nga min jay kolektor dito'y balay. Sapay na kuna na kanyak, ama balinta ama kaswan, no saan tapay nga agbayad. Dakkel pa'y nga min jay saan ta na bayadan. Sana siyak ti pangibagam iti dayta Inted ko magking ka dagiti natgadak. Pagbayad mo ko ma, ngam insugsugal mo lang. Anya? Iso amakam mo ka ita, no pangalam iti pagbayad mo. Ha? Inkamanggay, tapno mong terigat ti agtrabaho. Adala pagbayad ko may iti utang. Anyalaki day. Oh, mare, si kamot gayam. Ha? Wan mare, siyak na ron. Kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang mare. Kasta ka di. Kaano ka ngay nga agsubli ijay syudad, mare? Inton Sabado mare. Enjoyak pa'y man ti panagawid ko dito'y probinsya. Una, kakaiso na anagawid ka. Ayun gayam. Grocery ti pagtrab-trabaho am ijay syudad. Saan ka di? Wan mare, apay ka di? Ang mga noad dati mabalin apagsirkan ijay, mare. Adda mare. Apag isaw nga adadwa ka panpanaw na akadwak ijay. Kastaya, mare. Ang mga numabalinak man. Apay, kayat nila kay mo, amapan ka agtrabaho ijay syudad no bilang lang. Si kakit dimot. Kayat na, mare. Ala, agpanunot ka na imbag. Lunis pa ila ita. Tano makapanunot ka, makigiddan ka kanyakon inton Sabado. Unlakay, inaklaang makitrabaho kin ni Mayta ijay syudad. Adaking ka dayta Ingkagtrabaho, tapno da pagbayad mo, iti utang mo. Anya? Kat kaano kayo amapan ngay? Inton Sabado lakay, agpasyudad ni Mayta, makigiddanak matun. Adda nga ron ti pagyanam ijay, no bilang laan. Kasaritak pa'y laang ani Mayta, numabalin ti makipagnaid pa'y laang kankwa na ijay boarding house na. Ala, adaking ka dayta. Makamu kayo ngagsarita. Kat, nakapanunot ka nga rodan mare. Un mare, nakapagdesisyon akon, makigiddanak kon kan kaington Sabado. Okay. Ayun kaya mare, damagak la ko man, numabalin ko ti makipagnaid pa'y lakan ka ijay boarding house mo, no bilang laang. Ha? Ay, kumare. I'm so sorry ha. Ngam saan ang mabalin. Amamatan, adda ni boyfriend ko. Nakababain mo't madama kami kat adda ka. Anya? Ngam di ka madanagan, tadamot labakan ti amay sa kwarto iji pagburburdingak. Manungay ti abang ko mare. 2-5 mare. Mayatan da jay ta inclusive ti current kandanom. No kayat no,
Ipareserve kon, iti landlady may tapno saan nan ama itad iti sabale. Oh, sige man nga rod, mare. Ipa-reserve mo ta ijayak laangan. May mayat matlaang tamay sa laang abalay ti ayanta. Ay, makapaikawa mo ti agyan dito yung syudad. Italaday ta, tadamdamo. Nga mairwam kan tumulang. Sapay la kumaa. Ay, gayam. Sa dino ngay ti pagnana adamot. Adamot ti boarding house ko, di talabangir. Ah, Asidig lang ti boarding house na. Mapantanto pa siya ron no adat ti wayata, mare. wen man mare, tapno makitak man. Una, umay kayo lata. Nawaya mo ti jay. Oh, kat, anyang nga ron. Nakaredy kan nga agtrabaho inton bigat. Ah, ay iwan. Ready na ready. Nasayat nga ron nukas na. Ala, tatayon to nga ron ijay grocery inton bigat. Anya ngay, katawan pa iti usar mo, mare. Dito'y kapayla ang boarding house ko ang makikusina, ah. Ay na, agyaman ak unay mare. Adamot paglutuan dito'y. Kan naggrocery ak idi na minsan. Ang mga nusaan mo akayat dagiti lutluto kasi daan. Agluto ka latano ka, ah. Si kakit dimot mare. Katuan man, agluto ka lata. Anya lakit din. Alawin mare, agyaman ak talaga kan ka. Aywan gayam. Imay ngamin itay, di akin balay dito pagburburdingan ta. Alalaan na ti advance ko amay sa abulan. Amangan no adda kwartam, uray 2.5 laang. Bayadak tumo laang mare. Ha? Adda kwarta, ngam allowance ko day jay. O sige mare, pautangan ka pay lang, ah. Ngam no agsweldo tayo iji grocery. Bayadam ko ma, taipawit kumot lang iji probinsya. Paggatang ni dadik iti agas na. Un mare, bayadak to. Hud, kumusta nga iti panagyan nyo kinni ko rin iti may sa ambubong? Ay, Ni, apay nga ngagsanay ka kasta. ay makapasad na ay nga rod. Apay nga min aya. Kasla makariknak iti panagbabawi anang awis kan kuana nga agtrabaho dito yung syudad. Ha? Apay anak ko nam dito. Wan ah, takasla saan mo't makarikrik na. Abusado unay. Anya? Imbagak lang nga rod kan kuanan, akabayatan nga awan pa'y usar na apang kusina. Ije pa'y lang boarding house ko ang makipangan. Ngam agasam man, manuabulan na dito yun. Ngam awan sa amot ti plano na nga kusina na. Anya? Agswil-swil dumot. Ngam hay, saan man apan nangisingir? Ngam pulos asaan agumatang iti sida. Bagaswan no anya dita. No awan tanong amainom, awan peti kunana ama panag. Ay, siyak amin, salbag kiday. Ay sus, abusado mo tin ah. Abusun na ti kinasingpat mo. Are, makiusarak man iti washing machine mo. Ilabak man dagiti ulas ken lupot ko. Ha? Ay, katuan amare. Aglaba ka lata. Damot yung washing machine ko iji banyo. Usarom na ta. Thank you, Mare. Ayun gayam, makiusarak matlang iti sabon mo, Mare. Ha? Diyak ngamin nakagatang iti sabon ko, iti kalman. Anya? Katala ah. Uwan ah. Damot di powder ko nakakabil iji washing. Usarom lata ah. Ay, agyaman na ka talaga, Mare. Ay, ukis ti saba. Una yun ay ti kastoy akadwa iti boarding house. Amin matan kat usaran kan dawatan na. Kastoy nga tangag na nayon. Ay, salbag kiday. Nyalakit din ta saan pa ang makarik na iti bain mag.
Nay, itaman pa'y akas ta tila nga masumrak, maita. Ay, makapabad trip ba talaga, nana? Ha? Tapay manan aya. Makapabad trip o nga abusado, nana. Abusado, adidaan mo ti agbain. Amo ko, no asino ti dakdakamatang. Ibagam ngamin akin kwa nang agsarili mo iti kusina na. Wala na, ibagak to talaga. Sobra mo ti pamayan nan. Amin mo tin asabon, kas kada shampoo. Dawatan na amin kanya kay una yun ngay. Di pa'y makagatang mo iti sarili na mo. Ayunay mo daytan. Kat naimbag pa'y no gumatang iti si daan nyaw no maminsan. Ay nanana, manipot ididamo nga imay, aging ga itang upat abulan na dito yan. Awan pa'y tinapuutak aging matang iti si daan, wano bagas. Uray may sakilo no isaw. Aniya, ay una yan. Niya laki din ni Kureng. Saan ang makarik na itibain? Ay, papanawa mo, no kastamot lang. Nagpuskol una, itirupa na. Nay, apay nga. Ang kabil mo matindag iti sabong kas kada shampoo nita Durabox mo. Darling. Ay, wan darling. Manipod itakot agbalina ko nga emote. Anya? Noong mo nagngamin ni Kuring ditoy, aging nga da makitkita na asabon kas kada shampoo. Saan nagsarsar di nga dumawdawat? Nalabos mo ito? Ure dagiti itlog kun abas tuta aginatang ko. Idulin kumutlaang dito Durabox. Imot no imot, niya kuma, bibiyang kuman. Ay, una yung ngay. Kasanomot ngamin, pulusmot asaan agumatang iti si daon wano bagas. Tapno makarik namot Mala, adaking karay tamay ta. Abusado mo't unay ni Kuring. Adamot ti right ko nga agimot no maminsan tani. Narigat no abuswan da unay ti kinasingpag. Anya, ay una yun ngay. Taing kabil mo amin dagiti abastom iti Durabox. Aywan ura itlog kas kadagatas kan asukar. Kape, inkabil ko ije amin ang tapnaawan makita na. Ay, anya lakit din ay ang amin day di ababay. Di pa'y makarik naman. Saan nga rod? Ay, awan pa'y ririknaan na ti salbag a babae. Kasanon ngay noon ka? Saan amangan? Kasyay? Makamumot na iti biyag na nukwa. Basta siyak, indulin ko amin amakan ije Durabox ko. Ay, una yun ay Abusado unay ni Kuring. Inserak ko lang arudan iti trabaho. Imbagak kan ko na makikusina pa'y lang jayan ko. Tawan pa'y usar na. Ni, aging gamot ita. Anya? Saan man apan nang isingir, mare? Namagasam man. Manipod imay dito'y syudad. Pinabulodak iti ulas na, tawan ulas na nga imay. Pungan, pagidaan na. Amin akawas ko asaan kun mausar, inted kon kan ko na. Sapatos ajak mausar, inted kumutlang. Inikak pa iti hangar, tawan apulos ti paghangaran na. Anya? Makiusar iti washing. Makipangan iti boarding house ko. Ngam saan pa'y nga agluto ti salbag? Siyak pa'y ti agluto? Umay lamangan. Saan pa'y nga aginaw? Ay, una yan. Anya laki din mo. Kaslaakla na nga la iti pagsakitan ti ulok. Anya laki din. Mabisinak man, mare. Saan ka kadian nagluto? Ha? Ay, saan mare? Sa anak-anak kaluto. Kan awan mailuto kit di Sa anak ngamin anak ka grocery. Ay, kasta ka di mare. Ay, nasa pa'y mabisinak ko. Adamot ti restaurant ijay babano kayat mo ti mapanmangan mare. Adda budget milda ijay. Ha? Sa anak a nagluto. Kan awan mo't lang ti kape. Awan ngamin ti hot water. Kasta ka di. Ano sa mun ati mapanmangan ijay baba? Itaman pa'y asaan ka matagtagari, Kuring. Ha? Ay, awan lang. Ado lang amin ti pampanunutak. Anya ay dagito. I-share mo mo't tapno ko. Ay, ni may tangamin. Kasla nagbaliw mo dun. Ha?
Anyat kayat mo asawan. Imutan nakmat ngaminan. Anya, agasam man, taindulin namat aminan amakan na ijay jurabox na. Ay, mabisinak pa idi kalman, ngam saan pa'y amang ibingay iti makan ti salbag a babae. Anyo, kasjay gayam ti ugali ni Maita. Imot na amin nga imot. Ay, no amukla kumaakas jay gayam ti ugali na. Sikala kuman ti imayak, idi damo nga umayak dito'y syudad. Saan kat nga ijay boarding house na. Ay na, Juan. Kasta, timbaga na kanyak idi na minsan. Anya? Saan ka lang amin amatyem-tyempon ka? Iso nga itala ang anaibagakan ka. Saan ko kumanga ibaga? Yung ibaga ko na. Tapno amumot ibagbagam kan ko na no bilang lang. Ti awanan bain ako ring? Itati dakas kan kwa na? Amuman dahi a babae. Imbes nga gyaman kumakan ka. Taidi awanan. Kat adda kalata makatultulong kan ko na. Nagalas matan nga ugali na? Ay talaga anapunwanak matan? Paimanta kasaritak inton madamdama? Anya? Ay una. Kasaritam itinasayat. Ipakaawat mo kan ko na. Ay saan? Pakaawat dita. Lipakak tupay ngay? Si Kaki di mo to. Nasing petak, kunak. Ngamnukas kan kwa na nga abusado. Kan naglaing asumao. Ay makaraman kunak tumat. Nagawan matan abain mo? Anay ko. Apingin agtungpa ka matlatan. Kalpasan ti amin apa nang tultulong ko kan ka? Ibagamkit din asyak ti imot? Ugalik ti imot? Ha! Anya? Sika ti awanan bain. Imutak no imutak ha? Ngam uray kaskasano, nagbalinak anasayaat kan ka. Nagbalinak lang nga imot, gaputa abusado ka unay kumare. Ha? Amin akabaalak nga ipay atulong, impay ko amin. Inikan ka pa iti underwear mo, takurang ti underwear mo anagapuya probinsya. Lalaki din. Ulas kan pungan mo, hangar mo kun kawas mo. Mare. Sa ita, ibagam nga imutak. Wanan imutak. Indulin ko amin amakan, gaputa abusado ka unay. Di ka pa makagatang iti si daan, uri maminsan ti makabulan. Makipangan ka lang arudan, di ka pa agkusang agluto, kayat mo aggaulaang. Anya? Kita am na tabagim nga umuna. Sakbay mo nga ibaga nga imutak. Salbag kit di agawit ka langan di probinsya. Saan mo abagay ti agyan dito'y syudad? Saan mo akabaulan at tumakder iti bukod mo asaka? Kaasilaang ti pakikuskusinaan no kwa. Ayun nga laki din. Diyak kayat ti abusado ako mare. Kunakmanan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Da kayo magahim nana. Anya tigatangan nyo? Ay kwa, gumatangak man iti small size a diaper di na. Diaper? Apay naganak gaya mo ni Lucia nana. Wan, naganakan iti sa badupay Ay, kastaya nana. Kat anya nga iti anak na. Kat tao alangan mo't abakas. Ay, si kakit di mo't. Ay, ninana mo't. Agang angaw kayo manin. Kat tao talaga Ti damdamagak, no babae no lalaki ka di ti anak na. Ay kwa, babae ti anak na. Iso a sunshine tinagan na. Kasta ka di nana. Ay, sana all adi nga ron no kasta. Ay, aday ta ka man na nakunakaon. Aging ka sana all kalaang. No apay nga ben, nga awan ti aramidin nyo kinilakay mo. Padasan nyo man nga men, ti mapanagpa-check up. Barang masungbatan day taparikot yaw. Wanto nana. No addan to umdas nga ornong mi.
Amam lakay. Imay gimatang ni nana turing itay iti small size a diaper. Ha? Kasta kaya? Wan lakay. Naganak gaya man ni Lucia di Sabado ka no. Ay, nasayatang ron no kasta bakay. Anya kay kano di may kadwa nga anak da. Lalaki manay. Babae ka no lakay. Iso a sunshine tinagan na. Ay, naimbag pa ni paring bilay. Taduan ti puto na jo. Ha? Kano mga taya, madanta iti anak bakay. Ay, jak masungbatan na ita sa ludsod mo lakay. Panawan tulat tan ti makaibaga. Unayin ay ati kasta. Manon atawin ti naglabas. Manipod nagkalay sa ta. Nga maging nga ita, awam pa'y anak ta. Ay, lumakay da taon jo. Anya ngay nga rod lakay. Agaanos ta kadilat ta. Saan ta kumamapukpukawan itinamnama. Anya nga tamari no padasin nyo mo ti mapanagpa-check up iti doktor. Ha? Di ngay kalaingan a doktor ti papanan nyo. Tamno da serbi na nga gastos kayo iti dakkel no bilang laeng. Un mare, dahita ti plano mi ita kinilakay ko. Manayunan labasit ya urnong mi, mapan kami agpa-check up. Una nga min, bareng matulungan da kayo iti parikot yo. Ay, sapailak ko mamare. Bagi milatan ti umapapal, tunggal adamadamag mi anaganak. Ha? Inaramid mi mo't amin akabaalan mi. Ngamawan lata mare. Nga mare, amangan kit di mo no saan nyo pa nga impadas di kunada 69. Malay mo, iso ti sungbat na day parikot yo mare. Anyat kahit mo asawan. Padasin nyo mare, ag 69 kayo mo ngamin. Awan dakas na no padasin nyo. Anya laki din aya. Kano kas na aramidin mi idikin ni boyfriend ko. Iso dandaniak na si Kugan. Anya? Anya? Day tatim, baga day baklaking ka bakay. Wan lakay. Kasla saan ta pinadpadas nga agpaiso day jay ah. Ha? Awan mo dakas na kat no padasan ta. Ay, si kaki di mo, bakay? Alam mo tin alakay. Awan mo dakas na kung naktumat. Alamang nga raw. Ingka mga raw agdikaws. Kalpasan na padasin ta mga agpaisaw. Anya? Padasan ta itangay man aldawan? Ay, kawin na. Abay, adapil-pil yung tikwaya. Uray mo, uray sardam mo no, malaldawan no, makarik na, sigilat ta, pumalakapak, oh. Anya? Mala, ingkag di ko sumakay, paspasam. Iso ka no, tinsuro na dya, baklak ni bakag ko paray. Anya? Ni bakla? Iso tinang isuro iti 69 paray. Uwang paray, inaramid min ka ni bakakaw. Awal na tamay. Sapay, every 4 hours ngayon naramid mi ti salba ka 69. Awal na tamay, Joe. Ay, patin niya mga mindadya bakla. Kung mo ilan no eksperyensa daw. Anya nga iti muna mga mindadya mag. Ha? Ti kasayatan nga ramido niyo paray. In kayo lata nagpa-check up iti doktor. Iso ti makatulong ka na kayo iti dayta parikat yaw. Ay, winto paray. At tula umdas nga ornong mikin ni bakakaw mapangkamay. Una paray. Sana kasta atong palbiling kayo iti bagbagada ka na kayo. Nang runa iti dayja bakla. 69 nga ibagbagana mo dayjay. Hoho, salbag kayo day. Bakla, apay nga imbagam kano ni di na nga 69 da nila kay na. Tabarang iso ti sungbat ti parikod da, maadaan da iti anak. Kat pudnumat, anya laki din aya buyong. Anya, sika talaga, tilay sursurong mo't bakla. Ay, saan man adya tilay sursurok la. Pinadas ko nga rod, di iso ti isurukin ko na. Anya, ay makakita kan sa akin iti istara. Hoy, boyong ah, tamnoan mo man niya. Idi saan kami pa nag-break iti boyfriend ko na nakagugwapo. Kanayon kami nga ag-69. Dandan niya nga rod na sikugan. Ngam, ay na, nagpilsak for safety. Iso asana ka nagsikog. Pangaasim man, ta saan mo dadaulin tel daw ko bakla.
Si kog nga ibagbagang may salbag ka. Ay nako boyong ha. Basta makatulong ti 69 ko naktumot. Iso nga isumot ti insurok king kwa na. Malay natin. Iso ti sungbat ti parikot da. Sana ya. Kanya lagi din. Nagadungay mbagam. Ay, di ta ka man langay. Anya, 69 ten suro na dya abaklakan ka din ha? Wala na. Ay, inaramid niyo matan ngam awan latamot. Aniya, kaano kami mat nga taay ha, amadan iti anak. Manumatan atawan ti panagururay mi nga agasawa. No awan epekto na day 69. Amangan mat no doggy style te kayat na. Anya? Wan di na. Awan mat dakas na no padasan nyo nga amin kat. Nana. No iso ti sungbat ti parikot yaw, di nasayaat. Kasano ngay mo day ta doggy style nga ibagbagayo nana. Talaga saan mo pa'y nga amaw? Ngam siyak abakbaketan, ay amok ah. Mala, dumngag ka. Lakay, ada good news ko para kin ka. Anya mananday ta? Bakit? Naibagak ngamin kininana turing, ti maipapan iti 69 nga insuro ni bakla. Kanya ita. Naku na kanyak, ano saan ka no nga imipekto jay insuro na a 69? Mabalin ka no pa'y nga aramidan jay doggy style. Anya? Doggy style manang nga. Ay una yan. Nagadumot nga suro-suro na bakit? Lakay, awan madakas na no agtungpal kan aramidan tati isurusuro da saan aya? Una yan ngay. Awan dakas na. Lakit ti iso ti sungbat ti parikot ta amadaan iti anak. Ay, imbag ano, sana ka maktangan nga ta. Sige matan alakay. Di ka madanagan ta insuro mat ni nana turing no kasano nga aramidan day jay. Anya? Mala, mabit lang tayo na agdigos lakay. Isurok kan ka, ti insuro na kanyak. Salbag mo, daya bakit? Nay, asino man dahita na bakit paray? Daya man abakit to rin, oh. Apayaya paray. Insuro na ngamin ni bakakaw. Nakunana, padasan mi kano ti doggy style. Inaramid mi ngam, oh, awang mulat na. Salbag kinay. Anya? Ni bakit toreng? Iso tinang isuro iti doggy style paray? Ay unay. Anya laki din paray. Ni bagag ko mga min paray. Kunana nga, awang kano dakas na, nagtungpal kamay. Tanya ang mumin, no, isos ti sungbat iti pariko, may amadan iti anak. Uray may sala ko maparay. Ay unay ang paray. Idi na minsan, di baklang agraraman tinang isuro kada kayo iti 69. Sa ita, ni bakit toreng tinang isuro iti doggy style. Ay unay ngay. Anya laki din paray. Hay, awalata mo paray. Tungpal biling kayo talagang agasawa paray. Nung atangamin ti tungpalin niyaw, kiti ibagbaga ka mapangkayulangan nagpatikap iti doktor. Tamay mayat pay. At least, nga da may tulong na kada kayo nga agasawa. Ha? Ay, apo aya pare. Patpat yun yung tumo na kita doggy style kas kada 69 nga sursuro ti bakla kang bakit. Ay, anya laki din pare. Ana, apay pudno ka rin ibaga ni bugsot kanya. Ha? Anya day ta? Insuro yo kano kinidina nga agdogi style da. Tabarang iso ti sungbat iti parikot da nga agasawa. Aywan, pudno day tabuyaw. Insurok tamok nga effective. Anya laki day. Ay na, may effective pa kayong nalalaman nana. Kasano yung mga naibagangay nga effective, nana? Katsimpri pinadas ko Ay na yan buyong. Kaslasaan mo't mapagtalkan day tiropak iti kasta nga imbagam. Ni na naman. Kaya't yung asawan, aramidin nyo pa yung laging gayta, tikas di doggy style, nana. Katuwa na? Uray damagam ni tatam ikaw. Bakit kan lakay kami? Ngam aramidan mi pailang. Ay kunamsa. La. Ay, una yan, nana. Sana all. Iso nga iso matin surok kinidina. Gaputa. Proven and tested ko naman. Ha?
Isuan na adan kami iti upat nga anak. Gapo iti doggy style a position may. Haniya laki din. Iyan. Oh, apay akas na tilang mare. Kasla binagkat mo mutin ti lubong kapoy ti kasta alangam. Ay, malidlidayak nga rod, Mari. Ha? Inaramid mi matan amin akabalan mi. Agraman dagiti insuro a posisyon mi ngam awan latamad. Anya? Amin nga insuro yo. Inaramid mi every 4 hours ngam awan lata. Kasta ka di mare. Amukon mare. Amukon! Anya day tamari. Ay, padasin nyo ka di mapan iyayan nila kay Iko. Masigurado ka matulungan na kayo dahi alakay. Ha? Damag ko nga nga adun ti saan ang makaanak ang natulungan na kot. Kastaya, Mari? Wan mare, ipiktif ti sursuro dahi alakay kung naktumot. Ang mga nusaan lang amay sa wano dua ti agbalin nga anak yo. Ang mga numamindo akambal o di upat. Wan man nga rod, Mari. Inton bigat matlaang, mapanak ijay ni tatay ko. Anya, mapan ka dyan ni tata, ikaw ko nam, bakay? Wan lakay. Awan mat dakas na no bilang laang saan aya. Ha? Mapanak man, tabarang makatulong ti ibagana. Awan mo ti mapukaw kadatan no mapanak. Ala, ingka nga rod tadamagam na niya ti kasaya, tangaramiden ka. Tapno madaan ta iti anak, bakay? Wan lakay. Ay, wangayam. Asino tinang ibagaking ka mapangkaking kuana? Ni bakla. Ala, inakon lakay wan. Si kapay lang ti makamu dito store. See you later. Ay, naimbag nga oras mo, di napalasang ka. Kastamot kada kayo, tata. Hanya ti maipahay ko king ka. Imayak, tata. Gaputan na damag ko ngamin, nga adda tinatulungan nyo akas kada kami amarigatan amadan iti anak. Ha? Agsalod-sodak la kuma. Noan niya ti kasayaatan nga aramidan may kinilakay ko. Aging ka ngamin ita, kat awan pa'y anak mi. Manumutan at akong tinaglabas manipod nagkalay sa kami. Kastaya. Aday suruk king ka, balasang ko. Isaw, teramidin yaw kanila kay mau. Anya day tatata. Kastaw, no agkay da kayo itirabay. Ibagam kanila kay mau. No adaramidin yawn. Mangibarikay si ti adu abat bataw. Anya? Ipiktape na jay ko naktumahit balasang kaw. Basta tungpalan nyo timbagak. Hawan imposiblay. Hanya laki din. Anya, kasta timbaga naking kangaramiden ta, bakay? Wan lakay. Ingkan na iji karayan nga rod. Ingkan mang sapul iti adu abat bato ta ibarikas mun. Anya la postura ko ngay nga ta. Bato nga. Awan dakas na lakay no agtungpal ta itimbaga na. Anyat amuta ngayon no isundisong bati parikot ta. Alang nga rod mabilang tayo na iji karayan. Naagkita iti bataw, tayo suti barikis kaw. Alay ko lakay. Anyan da ito. Apay nga nagsakit mo tan nagitabat bato. Nawarwar mo tinag ito tali na kiti bataw. Naitopa-topa mo dita intero Europa mong bakay. Anya? Nagsakit mo tan lakay. Awan, napugsa na ito istro kayong galok ko iti bato chow. Anya, una yung tikas to eh. Imbes nga agaramit ta iti tao. Saan mo ta nabukol-bukol anak? Ay, salbag kayo de. Ala, bumangon tan. Agasan na ito'y bukol ko. Anya, bumangon nga. Ay, huston lakay. Nagsakit na nagitibat pa to. Maitupto pa dito'y bagbakik. Ay, singaron bakit? Mabilang, tabiro kag di first aid kit. Ay, paspasam lakay.
Nagsakitan na kita bukbukol ko. Ay, oo na yun, pare. Tungpal bilin kayo talaga nga gasawa. Anya lagi din na ya. Ay, awan lata paray. Nagkuna kami nga mangitali kay ti bato sa mo in barigas ti tabagbagin baray. Numadama kayo kani bagamaw. Ay, salbag di baray. Tila ada nga naramidin niyaw. Paray. No kumaray ta kinatungpal bilin yung agasawa. Kit di imbagak ti tinungpal yaw. Ay, nasaysaya at pa'y kumahaparay. Ha? Imbagak mo't idiking ka, amapan kayo langan iti doktor, paray. Taiso ti makatulong kada kayo, iti parikot yaw. Ngumsan mo't, tada kita, awan sir-serbi na nga, bagbagada ti tinungtungpal yaw. Anya nga ita, ura na nabukol-bukulan ni baga mo ka pwede ba, batong ang barbarikas kin intaltalim dita bagbagay paray. Unay mo itan paray, anya lagi iday. Ay, pari buyaw. Idi damaw, tinungpalyaw timbaga di agraraman na bakla. Si maruno ni bagat toreng. Sa itamanan ni tata ikaw. Oh, may samot at tila isorsoro na mo na jalakay. Da kayo mahit paray. Tungpal biling kayo mahit. Anya laki day. Ay, awanin na talaga tinamnama paray. Adda tinamnama pare, no doktor ti papanan nyo. Sana dagiti bagbaga ti salbag at tao. Oh, makita ma pare. Imbis nga garamid kayo ti tao. Nabukol-bukulan lang arot ni baga mo. Ita, nanayunan ti parikot yo, paray. Ay, una yan, paray. Anya laki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.